Yes. Reure. Modo we Gicagi tha icio ri. Batch ya mwisho ya returnees. The last batch of city returnees it was this weekend. They returned the latest yesterday. Yes. Aria maracoka kumake. Darugongo. Yes. So this week will be for the village bloggers to assess who has challenges with their existence away from home. Wakwaje weka head count. Head count na kindu gitagwo ira tajamu no ndu meka waruti wira thirikari. Lifestyle audit. Yes. And they will draw conclusions very fast. Session is your investigation sticker. Idikaraga muno. Hayo mundu mutu aku atiriri. Arire. Oguo tu. Oiwa. Two is the conclusion. Ina kai masaria gatharaco kana iro. Dio ndo dauga. Kugo oguo tu. Yes. Auga maundu maingi muno. Kena shira. Ati shira. Shira wa ndui. Ndienda gutuike ni ndauga. No karaire muhinde wako. Yediero dauga. Wani kare kuwaguo ndogo na muka wa munene wake. Yediero dauga. Kau kagihetuka keno. Guko tugiaje gwetio mucumari. Oguo kema bichoni. Nikahetwo. Itondo. Nyamu no twaheo hindi ya COVID. Curfew. Ngekereirwo migiko. Ndirakwira atiriri. Ucio akira keno. Ni nyumba na arata. No, they will audit you. Yes. They know. And they mamenyaga ko nginya kurora. He mauga atiriri. That's a bearable challenge. Mauga ori ari. Uyu andari no ho. Me miadare maundu maingi. Ucio ne fe anywe. Na ndireigua gakira wa cira atiriri. Kana ya kugura kaburi ke hau. Koguo ni mabathi karetherera. Mabathi. Era na ka okwa wa kumutirira. Ereka. Ndri araruta brown, dei wa cieta brown. Giri. Nefe atari ucio ti murigo muritu. No one tu umenye wakinya hau majiriria ukoditi uguo. Yes. Hau no menyaga people keep records. Social records. Yes. Ni moe wokite date cigana. Exactly. And they even know how many seasons of years you have borrowed them fair. Now, ukijete hauri, the devil's advocate becomes only your mother. Yokoroho. Yokono woku wake. Ra akura thiuga thukumi. Yes. Ni maoditaga. Ni mamenya uria. Fair. No yokiundu kirie kite Nairobi uyu. Agirage o Nairobi. Ni atutiga. Mugeigwa kuma. Kuma. Bobo. Mwana kiomwe. Riu ona mumurore muno. Ona gia kuma oku niguo we. Niguo wega. Giro na atinda mugunda. No kora mona mucie. Aca by the na ndi kwabatira hau hao ni mukorago camba. Kuraruruma ngari agetuma kianda. Arathie na roe. Koratha kana orandi. And they know. They will assess. Ukaigwa morani atiriri. Atiriri. Do le nyina wa eta ate oyo this TikTok. Akiwe mwas. He's party. Okire gukuri. Ni muikara ngue. Tito kile mbere ya jamuhuri.
nä må ikara nguo rä mbere ya Jamhuri tondå nä gå ririkana niä Jamhuri twä ngari-inä nä ndamuonire na atä rä rä kamataragä rwo akinyä tie matukå mau gå kå rä na akandigithia atä rä rä ciana tumä ire nginya tå burana na mbåcåri he å yå nä må tå ri må no å ngä ona njä tä gå tå mä ra nginya tå koborä tå thogithi tå wa koborä no they know ona he å ndå rä u mamigua kå roraga å guo akauga atä rä rä må thoni twä kiumia gä a kerä kä a Januari ndienda gå tua cira kana njuge å ndå gå tarä ndikamiskuotwo tondå nä gå korwo na hinya wa counter attack na retaliation no ngwendaga kå gweta atä rä to må thomi må gä aikagia ku maitho na kabere må riba rä å mwarimå wa ha primary rä nä tå yaine na ciamani wa mbũndi ciana ici rĩ ũngĩthiĩ ũmũkore onacio rĩ nĩ ikwandĩkithio tu ũyũ ũngĩ nake wa 7 rĩ ũcio no acokirio 6 matige gũikara mategũthoma githĩ ndiona nĩ kĩahingũrwo rĩu na ndiauga atĩ na ũru to rĩrĩ nĩ ithukia rĩa kau rĩa gatatũ handå agä thomo gä a ciana kä kä rå game rä tondå nä må ikanä te igå rå na må ragå ri rä ciana ndä kithia thukuru ciäkage atä a ithomage tondå nä igå coka thutha må no waigua må thoni ndå ngiuga atä cieterere rä rä a gå gaikarwo thä aca tondå må kiuga må ikara thä nä mindi å menye athuri akwa må ndå å yå makoragwo taita mangä akinya gä thobokoni rä ciana ciå rä irwo nä gä thomo kä nene må no hana gå tingä thiä å guo na ndiaigua kä iko gä aku ti kä ega no må thomi må gä aikagia maitho ke na kabere ciana ndä kithia cukuru kaigua ngä tå ra mauga atä nä areyandä kithirie kwaya nä agä two gä kundi they know they can tell and in the local shop nä å hingå rithä tie page ya ngombo ya liabilities ä må hingå rä re akaunti ibuku-inä rä a ngombo nduka-inä na ciana ciaku nä ciranjia kuga cubana wa ndĩthĩ acio rĩu nĩ atũri they are natives they are adapting to the way of the locals mũthenya ndoragia kĩũria etagĩrĩra commission ya gũtagwo gĩka atĩa of inquiry yacokanĩrĩ heo findings yes we are present the report of the findings the kirigina report no they know mũndũ wĩ gĩcagi thaa ici na ndarĩ na biacara atĩ ĩrutĩkaga atarĩ ho wĩ ithaa rĩene rĩu nĩ ithaa rĩene and they will start talking they will start auditing you and your lifestyle and way of life nĩ kuga mauga cio ti mũndũ wa kũharũrũkia thumu Januari na nä nä aragå rire kobo nduka-inä aragorire oho nä kuga ndå kobo aragå rire kobo namba 9 Joseph agietereria kä mera kä arä kä a waru nä Septemba nä agå tugethithia mbembe to tigä tä aretia rä ä å gä tuä ke nä kä aratinda gå kå å cio nä aterere tå rä a cia campaign cia kinya
Siaka songo na United wa possession ire tukuria nake Ndagaigua na kinothi atiriri mundu ni aramwitite ati haria nyumba-ini yake ri ni arenda kugucia kiea wagucia nyumba ero ukiona guo ri o ne nditiagira Dawa kioria kiri kwao no wega andu makona oguo miti kanyiha as a people who celebrate your downfall. Rumono. They ask you don't suppose us in the rural areas. Enemies of progress. Nekane agua. Kwe de ugeta no ehuri othiu na safasi cia kwa amiri. Probably is alive. Ningiona ithe tugiturite guku ii. Tutire twakua. Miatoka ti murimu. Nika derega mai masube. Kuna duma celebrate downfall ya mundu. No, it's like we always waiting with bated breath. Oshoke. Hey. Kira kia thita afu igecibe. Ni akuririkana kunyita theci. Wiko thita ma mundu hakiri. Ata gwetua. Ndumwana ikaigire wone agithiga mwanga na ruhiu. Peto torete ugoreto monaga. Tuonete maingi ithui. Ani maitania na mama ore tura o mukuwete. They are watching. The village is watching. This week, yes, they will be eyes wide open. Yes, and they will be moving with ita watenye ya tuandika marua to the millennials. Which one? Notepad. Notepad. Veo kona kalamu nayo. Iko ya 37 ya una mweri. Leo tithi goko. Sora sia manitara ke. Tadeke nyone listio ya gifatithio. Kai ni andika ciana. And the blogger will be all over the village. Yeah, they will be all over. The Gakùnia TVs, the Gikuyu vibes, the Mwago wa Mugikuyus, the Maverick Okos of the village. And the Kikuyu diaspora. We will be all over with the breaking news. Yes. And the, what do you call this gentleman? Which one? This new sensation. What is his name? Mugani. This one they blog with the wife. Gathaiya. Ureko. Sukura. Okay, sai tu au magotwara thumu kianda. Sai kwani amekuwa nani? Sai tu. Mtu alikuwa ameandikwa Nairobi, lakini sai tu amekula mtura ya 5 bob. You see kwe andu maraumire riri na rugongo maroka kirithimathi kundu kuriku the people in the rural want to come to the urban and sometimes the urban want to go rural. Actually the proper arrangement is to cemanie mucii ithuothe hau ni hari undu hokaga wega. Yes, na nitwagire nginya opportunity ya kuona muthoni matari ene makeup kana ki. By day 3, your cousins are posting you without any filter. Yes. With their filterless phones. Hatari, ita
Snapchat. Gotie filter murekirwo. The real you. Akabro akagwa tukona makuso wangu kianda. Wekirite rithu ya muturi wa kigano. Kana wa matinga. Hey, you have run out of your clothes. Mundu ahuragia rithu wa nyina. Yes. Akora ehotorete rithu. T-shirt ya Kameko. Yes. That part of the world. Anigetha wika mufuraji hanini ri wina kofia kanini kega. You are cross county and cross constituency. Yes. Na sia promotion match da iso kero. Kaka ndana iro ni andu ndawa ya mbia magiyuruka guku. Kana kambuni ya ibati. Ino ni ukuigana. Wane iyo ni andu mendagia na face cia kiriu cia ciana. Mari guku na mugithi. Wa daipa. Mojesie. Ekirite t-shirt ya daipa. Ale que to dry comfort. Hey, no, you have your own. If you didn't carry stock, you wear what is there. And most of it is oversized. That is how we realize that we all look the same. Tuko tuhana ni ithuothe ni matonyo twikira ngura ngurani andu ni mahanaine. Yes. Ugikira nguo iria kubai ekiraga ri uthie mundu kora thari Gathaiya. Nguo ni citu cenjagia kwata gatonye would look worse. Muthoni agekira nguo cia dada Sara ri yatuika wacugo wacuguni 56 year old. Ngore muthia ugo mukana na inyuothe niwona mundu angiuma na kou ya madire ya kuinuka amukora kunda kuranaga baba guo munini nawe. Tondare yakwa na mufuto wa tana wa mecoro yumete iguru gathie na kofa ya Joseph. Kana ukinya ndu no ageirwo nguo ukaya mufuto mwe wa mathikoya. Even worse. Niona gathukira mathikoya. No kero ru ko juere icio murekagiririo guo tia guthi mugunda guo to no regara rungu rwake rwakahua be guthe gitambaya ukayo gitambaya kia wa rugongo. Ndio arugama akieni ne Messias. Kana kia baru. Yes. Aria meyoire merchandise ma stock hindi ya campaign. Maria mabere. No riu kona tondu tides have changed. Yes. Baru kamigarurani handu ha kumiigana iguru ri. Ukameikia inside out. Ukahitha baru na theini. Cuando ahora sí. What DJ Nyasia te no que se You think you're loco mujer? Jini yake ni ndia sio de. Uni hana mano. Kwaja ngenyua thondwe. Yes. Ucoke ho muvuto ria tokaga na musibi. Weka rorigiwo hana kwa ha. Ewa wira. To ngenyona uyo posto nego wa karanja. Na yesi ya Handù. Yeah.
And it's not that they don't have good clothes. But we go clothes for every occasion. Yes. We are wira, ya gutinda, ya kumagara na igongona. Riu muno nguo irio huthagirwo ndukamahinyirie cia guthi handu ri. Gutinda kana ya shamba. Oh, you look like a bunch of comedians. No na muigira na thiini mwahe nguo. Mumwe mukamba gutheka. Arabu menyeri. Rugongo ona wakora gicicio ri. Ndugwikora ningi ati gicicio kinene. No, it's not life size. Newe one mdogo. We ona passport. We ona lipa mdogo. Okay, hapa ni gumera handu. Ukuya na we fulu ri. Ona okay ba kweli. Ndio ba uco kaza. Hey. Haya. Na gojero go ni allowance for comfort purpose. Yes. Matie kira indo sida. Totiri indo ta tight fitting. Motia ate slim fit. Wewe waro ngai hianga nangu. Na mafiriri wogerere. Esa ino yu ayo go. Aki ni kubwa kwa renda nguo rae kuonania mwiri. Iri kingi andu barigaragirwo muno gukua magithie ni nguo cia gu keep warm. Yes. Wake gukua your usual light clothing. Yes. Ugathie gukaheha. Ni ugwetherwo mugurara. Wega biu. We hogo wa guku ciande. No, you look like an explorer. Ni ukwana mundu uragiraga hai. Na ningiro wako ningetio thio mathare tari mundu athiana ciake kare you own. Yes. Tio mathare tari ciao okana thondo we ciaku kwa kari na fa ku ni ukuranga na ha thutha. Yes. Na no thondo we na cio crocs ri wetha baritige wona mai ri uma pocho. Na utikano rugo nditari ni maramakirio ni riri we ni gukite riu ge kumuthikeru kare ku kare kiro ta grove wakamaka thabuni wakahaga thabuni ukana riu tore hagi. Well, I find it very feminine. Newi age kumudana ko. Ore mano ikia mugongo nyite Gakùnia kanyitire. Ole mara iyo so haya. Kabe kira giroka. Kale cia thibitari. Asa akamwona ono wa gwikuruta tuyo mwana ni mumugukiro oyo take tutu tweru nawe kumuthena tu mugatuonio horo mundu ari kaeta kwihura hi na mundu no aguthera twenda kindu kirakumutha nginya orimu guku tuge mwaka ni urakirogirwo na reke tuge mbarutire ni ciaringwo reka tuge rita riri tukirogia mwaka yes mbaruti na fireworks ni ciahurwo nginya matura ahiko kanyagia ni kurahurio mbaruti cia new year kanyagia kieni rumenye munira tapite iyo ndo icio riu ndihunjite nginya rugongo yes na reke tuge andu ni maruririe kurugia mwaka ni rugongo tumenyerete andu aria maruragia muno ri mathiurukagia sturu waya Direru gwa papa karanja ye ogithunguri cicira cemanagia kanya mu iguru Tua konyino aguru Tua Gizese di Keiria goro
tua reke tuge nyamå icio ndiramenya kå rä andå maracigå no reke tuge thate wanu rä andå nä macigå tha wega na må ndå taraä na idea atä nä gå kå ringwo baruti rä nä aremakä ire kwa nja yaku nyamå icio rä u nä kwenda iheanagä rwo notithi andå magakorwo meya wä actually there is a regulation nä kå rä watho å cio umaga kå rä a kwa njoho å rä a å batiä kå hå ra kä batiä kå hå ra baruti icio andå arä a akå rakå rå mä ake thiangä te rä maciciä guo maciätaga rabuta rabuta ithakaä ngeigue kwe å rue rabuta niä ndaririkana hĩndĩ ya pambana rabuta rabuta nĩ ciaringwo nginya kũrĩa citonekaga na rĩu ũmenye rĩu nginya nĩ imakagia mahiũ ta rĩu gũkĩrĩ ng'ombe ciahiũkirio nĩ imakagia hiũ tondũ ng'ombe nginya ngui nĩ ciakirire ũmenye itiũĩ mĩtuthũko ya mũthemba ũcio itimenyerete kĩndũ kĩna ũtheri ũguo tuku ciũyũ njata na kĩ na mweri vaigua ngui ngui nĩ kũra we citarĩ ciracoka mĩciĩ na harĩa cirĩ cioĩ andũ acio a mũciĩ ũcio nĩ mahobanĩirio na kũndũ kũu gũgĩthira ngui ũyũ korwo nĩ kwaninirwo yaheana ng'ano cia rĩrĩ ũrĩa ĩ matigari make makirũki ngui ciĩtharĩte na ciĩna turoma ta rĩu cia cũi rĩ kũrakĩonwo ngui nyingĩ mũno kĩa mara kũrathaka na agũthi tetũ kũndũ interior kũrĩ twarabuta rathita cio tukũ kĩiria ngoro gacoco ngui kenda na matimbĩ irari na gĩcami ikinya-inĩ rĩa forest ona ndĩrakĩigua nyamũ ambandĩa nĩ gĩcigĩra nĩ ciraingaingĩrire ũgũritha buku rĩ ũgwati mbogo ciraigua andũ nĩ marũririe kũrũgia mwaka andũ nĩ marũria and very many people are awake this time yes no ũkĩona ũguo may that be a sign that this is going to be a beautiful year yes please tondũ tuge ũyũ nĩ warũgwo rĩu ũguo tũraũrũgire in a big way we hope the year will also be good in a big way Lord may this year be good yes welcome to 2026 yani wadu warauga na kocha matari nginya camata na nyamũ icio anga rĩu nĩ irastokwo nginya nduka cia rũgongo nĩ irastokwo China wĩho no hĩndĩ you know the Chinese no hĩndĩ na oria me distributorship network njega mũno gũtirĩ kũrĩ tarathiĩ yes ũrakora mũndũ amĩhandĩrĩra mũgũnda akamĩrekia quite a spectacle JKA iko wima, iko imara, imesimama kidete. JKA imesija na tumesija Wathike nwe kogesa mana comfortable tariri at whatever level you are in this life kurekereria maundu ugacoka gukomorere-ine waku yes uriri wa mundu no hana ati ari there is some familiarity nwe mwiri na hakiri yaku ni menyeraga uriri waku yes ono ngithi 5 star ni urico kworiri waku iyo igwa oh yes ona rimwe 5 star ni ukiraga especially we ko hi ni urahuthirite kileo kidogo wala huko tuko karibu kaidirisha hapo kama
Kadiko. Kaindo lete na ruguru. Kaigeriru. Because you know, especially when you're an adult, the mind has a rhythm. Yes. Ona ne uma atako oyo kota ke dia ditima. Ukari ala izwathi ma wardrobe wini. Yes. You fumble in the dark and find your way. Easily. You will know you. Ona dogi godo kara kanin. Keru. Oru. I don't know get Gicagi not all of us have been able to build. Building is not cheap. It is not cheap. Let's start there. And we have community. Como do get you we modo aiteo sia kuagero okay. Handù. Akwere kia mwena adu aku. Muno ni ara kira watuku. Karibu. Niki ruepea rurua batago. Isiringi ni ara ihiriria. Nari pake miuma ya mara umira. Wene go suyero leo. What happened New Year? Ukaribu he. Get off ya tiu fudi. Anda siringi ya soft board. Kalau wakia rosini tena ukaiwa. Ube bedroom ya hauda ni hoke. Hoke sego. Kamu ina rithi muyo eigira, you need to stay there around a month. Yes. Kaikira na system yaku. Yes. Kwajo kore unuathi kuri andu nyore maka bungalow. You know a bungalow takes a lot of surface area. Yes. Na ni ngere unakuo kuri tondu kwina abundance ya space ri. Unu waka o bungalow. Kwasa na kwanya ndaru waku. Yes. Na kugududira na huko gitare gwitagwo Endebes na Kwanza. Yes. Ya cio no mewari. Kwenda wari. Mewari kundu kou. Wari to cio a Endebes ona muranga. You can't. You cannot. No, go manie mwega mugima. Na nigetha wake nyumba te ucoke wenjere ukia uigaranie ki. Muguda. Acio mewari. Ni gukora bungalow ya rwongo kundu kwina wari. Waigira we ni uguceranga kuu thiini. Yes. There is a lot of corridors. Yes. Unu kinya mathari ni mwaria story ni ciathira. Iwangu beciria riu no. Tweigirira. Turokanire. Na kundu guku ni gukira gutene ni ndu wa gukama. Ni tukamaga please kuri aria megukama. Na ne ngorio ringi muruta uthagira sukari tondu mugiukira mugakora cai. Tothi ni mwakagirwo maguta. Oh yes. Ndu wathikia kauga ni bofuro tutihotanaga. Advasanga ni tumui. Kala kama kauga. Minya takasosi na bacon na aicio tindo cie guku. Guku no nire tothi. Kana ngwaci na nduma. Na nduma. Ya kigoi. No ndunda ikire kuo cie kimera. Wai dietoro. Kwaje kono kuthete mucemari. Ni mucemani uristoraga factory setting. Ona ko thikuristo entirely ni rebootaga. Athi wakoma. Utuku wa yukira. Guthie call of nature. Call of nature. Of nature. Do kirito wega. Wakiumo kahora kona ya mbere ya keri ya tatu ukona ni ha ni haria. Yes. Wakiingira after you're done with your business waumo careerize ni wate sense of direction. Ndio utuko wewe ukirire guthie bata. Yes. Wagithina warikia ibata riu. Riu ni gucoka na kuri orakihetwo gwa kwigirira. Yes. Na mirango othe never mind nyumba cia tene bungalow ri itire pattern ya rangi ni uyu. Mirango othe ni ya Bermuda blue. Kana time hake ke? Time hake rangi. Ne flash do. Kanere ya ZD. Adio kaigira. Kana roko ai kundu ku magotima muto thi. Etikuo. Ukora ndu mearite na raini.
Ta methamirio. We tondu host no aikuhuldaga with some leverage. Yes. Kuri orari gutirareirwo mundu muto. Gutiae na kiria na ndunga. Gutiae sabasa. Kime komere. Mutira pakito ta hei. Ukore kwa igehia. No. Tikuo. Ato kona hena tiba okamenya ai. Kune mumo. Ridiko hinga murango ri. Hinge ciracio ni irarira. Oye, ani kone ke. Ah, komai. Adiamo historia. Wahadhi. Ai kona he. Kokwe na ginya ngenge irarira. Nenyo be oni a bedroom ichi. Ithathatu. Ko ngenge ru kwa ngenge sha. Hapana. Kanyuma ko. Ukahora kone mwe. Ukona ha hena main switch ni. Ne kuguthiire ku ni master. Ukauga can't. I can't. Ukahunduka. And the more you move around, the more you get mixed up. Kuma umire wega muno. No riu gucoka. Yes. Ukamba guthie sitting room wake. No direction. No ria mundu mumbaga ba uthi haria bakire. Na Nairobi wa ba guthie ha. Archives. Kana Avia Center. Kana Avia Center. Woya campus. Wacoka sitting room. Ukire tu. Turathiri. Ozo ikara de wa be shiri wa ikara baka. Aiwa, de baka. To ai ke jana no kiro. Ai kirawa. Ah, ari dia veru. Ai ori no ne toro. La titora yo. Adito no hoy. Güey, sí, ya emocionado estaría yo con los pies juro, o que diga toro ri. Ora na guide. Wa gutwara. Nego, no ati dio yo kira ndariria tu ri ona thiini. Va believe. Ya vero mo kumahete ku. Ye murako le wena ventilation ni hauja. Ino giothe ni ko ventilation ni cie mwena wa nanja. Osiko no ku ena thiini. Ndio roga manite na ndiro. Okoya, ventilation ni ku. Dia keri dwa ethiketwo na Gakùnia. No thiorore ta ku no ku kwe ngonia igire cia mbembe itigakuhinge. Oye kinya bedroom ri ora sainetwo ya suit. No igiririe he? No igiririe he ho. You have to now start. Ona toro ni urire. Nginya akiri yaku ni ambire ru ya thogothana. Na hindi ora probably thitima ni ciuri. Ni ciurire. Kana guticire. Kwa wenyewe. Kwani ora kwathi kioro ni kianja othire. We. Kasuguka ndugu. Yukamba guthie riko. Oyu anyitera kindu kia ukumbe ni itumbi. Ni ture. Yo gorobe no mwene yo miui. Yes. Kigama. Kafawero go the right. Ta kigamai. Ucoke wigete mwena wa motho. Ugithie horo wikurehe andu haigitwo irai. Ucio reiteke. Kana sema yana mop. Utege. Ora muthenya ngo thida ku muthenya ukirora ta Mr Bean.
hii ni turatana left ndiratanire right ndio ndateire ikinya handu handra kumagina handu ha guthie na B1 ri ndaigeire tu ndaigeire duo kare Gicagi